Kei te hari koa ngā iwi o te tauihu o te waka a Maui I te takiwā o Motueka. Kua whakaiake nei te karauna ki te tuku utu paremata ki a rātou mō ngā whenua I tangohia e te kāwanatanga hei tuku atu māna ki ngā hāhi. He waitohu mo te tahua kāpene heihana a te karauna kia Ngāti Rārua, Atiawa, mō ngā moni rihi kā re rātou iwhiwhi, te mahi nui mā ngā uri o te tauihu o te waka a Maui I te atanei. Ko tēnei kaupapa mō ngā rihi karatai atu ki ngā kore o te mene, me ngā iwi o raro ki nei rihi I mua. Ko te tau rua mano mārua I whakaae te karauna, me utu te moni kāpene heihana ki ngā iwi, kei a rātou ngā whenua rāhui. Engari, ka horea Ngāti Rārua Atiawa I whiwhi I taua tahua. I ngā tau kua pahurake nei, kua mahue mai mā tau te whakauru I roto I taua pūtea, kua homai te kāwanatanga ki ngā kaporeihana, ki ngā iwi huri noa. Aha, ko te whakapona a te karauna, ko eni te timatanga o te horahi, mō ngā iwi o te tauihu o te waka a Maui, he whakaarono ka tētahi o rātou. This ex gratia payment is in recognition for some of the problems of the lease, and in particular it's our past rental losses. It's a recognition that their take around perpetual leases ought to be put right, and Minister of Māori Affairs in making the payment. Kua ea I tēnei rā, kua tutuki pai ai tēnei kaupapa, kua kawe mātou I runga I o mātou tuara mai I ngā tau kua pāhemo nei. Te āwangawanga tonu a ngā uri o te tauihu o te waka a Maui, kei raro tonu aua whenua rāhui I te rihi mutunga kore. Joe Glenn, te karere.